እስልምና የመጣው በ635 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ደግሞ የተጻፈው በ100 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ከተጻፈ ከ535 ዓመታት በኋላ ነው ማለት ነው እስልምና የመጣው። የተከበርከው መሐመድ ዮሐንስ የአይን ምስክር ነበር። አዎ ዮሐንስ የአይን ምስክር ነው። ከኢየሱስ ጋር ኖሯል፣ ከኢየሱስ ጋር ተራምዷል። ኢየሱስ ድንቅ ተአምራትን ሲያደርግ አይቷል እና በትኩሱ መዝግቦ አስፍሮታል። እና አሁን እኔን መጽሐፍ ቅዱስ ከተጻፈ ከ6 ወይም ከ7 ክፍለ ዘመናት በኋላ በተጻፈ ጽሑፍ እንዳምን ትፈልጋለህ? 7 ክፍለ ዘመናትን ወደ ኋላ በቀረ ዶክመንት እንዳምን ትፈልጋለህ? ኢየሱስን ካየው አብሮት ከኖረ አብሮት ከበላ ለ3 ዓመት ከ4 ወር ያህል አብሮት ከኖረ ሰው በላይ ኢየሱስን ካላየው አብሮት ያልበላ አብሮት ያልተራመደን ሰው አስበልጬ እንዳምኑ ትፈልጋለህ? የቱ ጋር ነው ተገቢው አስተሳሰብ? ከኢየሱስ ጋር አብሮት የኖረው እዚህ ጋር ይሄ አምላክ ነው፣ የአብ የባህሪ ልጅ ነው፣ ራሱን መስዋዕት አድርጓል፣ ተቀብሯል እና ሞትን ድል ሲያደርግ አይቻለሁ እያለ በ635 ዓመተ ምህረት የመጣው መሐመድ ደግሞ ይህ አምላክ አይደለም፣ እርሱ ነብይ ነው፣ በጭራሽ አልተሰዋም። በትክክል የተሰዋው ጁዳስ እስካሪዮት የተባለ ሰው ነው። አይሁዳውያንን ለማታለል ቢለኝ ለመቀበል የሚከብድ ነው። በእውነቱ ይህ ንግግር ለማንም ሰው ቢሆን Islam came in 635 AD. The Gospel of John was written around 100 AD. So 535 years came after the Gospel of John. John is an eyewitness, my dear Muhammad. John is an eyewitness. He lived with Jesus. He walked with Jesus. He saw Jesus' wonders and miracles, and he documented it fresh. So you're telling me that now I need to believe in someone coming 6 centuries or 7 centuries after the Holy Bible was documented. You want me to believe in a document that came 7 centuries after the Holy Bible. You want me to believe in someone that never saw Jesus, never lived with Jesus, never walked with Jesus, over the one who walked, lived, ate, embraced Jesus Christ every single day for 3 years and 4 months. Where is the logic? Those who wrote the Holy Bible, both Old and New Testament, are over 40 writers. It took a time frame of about 1600 years to write the entire Holy Bible. 1600 years to write the entire Holy Bible. The entire authors, the entire writers, I should say, the entire writers, different level of education, different background, different times, different countries, all of them wrote the same thing. That Jesus Christ is the one and only. He is the Savior, He is the Messiah, meaning God, and He was crucified, and He's going to rise from the dead, and whoever accepts Him shall be saved forever. And 12 apostles, they hugged Him every day. They walked with Him. They lived with Him. They documented everything that they saw. You want me to deny all this and believe in someone that came 6 centuries later?